Evo, imaš neku poruku za mlade srednjoškolce, na primjer, ti si krenuo u tim danima. Treba se baviti sportom. To svi kažu, ali to stvarno je. Meni je, ja sad osjećam ko nekakvu ovisnost o sportu, jel, ako ne treniram danas, osjećam se loše oko sebe, jel, tako da eto, ako si u srednjoj, ako bi se drogirao ili se počeo neko drogirati, nek zamijene tu ovisnost sa sportom, nek zamijene sa, ne znam, meni je simulator, onaj za utrke jako pomogao. Sim racing. Da, Sim racing. treba naći zanimaciju, treba se ispuniti dan. Ako ti je pun dan, onda nemaš vremena za gluposti. Znači, Tako da naš to je hobi je definitivno konjice poruka. lošeg Ispunite, društva. nek se ispune mladi dan sa što više mogućih aktivnosti koje ih interesiraju i koje im donose sreću i jednostavno tim nek se bave i da nek ne idu u loša društva i di ne treba. Jer da u početku je to sve lijepo i krasno, ali nikad to na dobro ne završi.